Beograd će od 10. septembra biti domaćin svetskog prvenstva u rvanju. Srpska rvačka reprezentacija, kao i pred svako veliko takmičenje, priprema se u Zrenjaninu. Po tradiciji pripreme se završavaju u Zrenjaninu, mada ovo ipak nije još kraj. Znači, posle ovih priprema nas očekuje turnir u Mladenovcu za vikend i onda idemo još 10 dana u Mađarsku. To će biti ono zadnje brušenje forme i zadnje neke provere i onda se opet vraćamo u Zrenjanin, znači bukvalno onih zadnjih 7-8 dana pred takmičenje smo ovde i odavde krećemo za Beograd na prvenstvo sveta. A možda i da najavimo to prvenstvo sveta s obzirom da je upravo u našoj zemlji i da će to biti jedan veliki spektakl, pa evo da pozovemo sve i ljubitelje rvanja iz Zrenjanina, eto da kažemo od kad do kad traje i kako ljudi mogu i gde doći da prate to sve. Jeste, prvenstvo sveta počinje 10. septembra i prvi dan odmah nastupaju takmičari u grčko-rimskom stilu. Znači prva 3 dana, odnosno je grčko-rimski stil i to je najinteresantnije kod nas u Srbiji jer najviše ljudi se bave grčko-rimskim stilom, mada je u povoju i žensko rvanje, znači imat ćemo i predstavnike u ženskom rvanju i takođe zadnja 3 dana je rvanje slobodnog stila gde takođe ćemo imati 4 ili možda 5 predstavnika, o tom potom vidjet će se u narednom periodu. Znači, početak je 10. septembra i traje do 18. Beogradska arena, Beogradska Štark arena. Početak takmičenja je svaki dan u 10:30 pre podne, to su kvalifikacije i traje do 14 sati i popodne su polufinala od 16:45 do 18 i od 18 sati kreću finala. Znači, to je raspored za svaki dan i ja bi isto pozvao sve zaljubljenike rvanja, sve ljude koji žele da vide najbolje rvanje trenutno svetsko. To će biti u Beogradu septembra, dođite. Među favoritima za medalje su branioc svetskog zlata Zarub Datunašvili, braća Nemeš kao i Mihajl Kadžaje. Čekam zlato. Prošle godine ja bil prvak svetu i sad celi godine razili što brani toj tituli, mislim mi gotovi i čekajmo u Belgrad zlato. Što se tiče konkurencije, po tebi, koja je najveća konkurencija na ovom takmičenju? Sam sebe, ako pobedim ja sam sebe, mislim što bude zlato. Zrenjanin je uvek ispraćao šampione na velika rvačka takmičenja, a sredinom septembra meseca ćemo vidjeti da li će to ponovo biti tako.